بله افاگر اولو باراجیه چی بوی مراجعت کلیه بره دیار آگر ناف دو بپین حسی اینا اب خواهد یه دیگر بر بیو هم آوصا بیست مثلا عوابو زیان هم آبر میلک گازه او رافعه او و خانی جه بسرو بر یعنی صبغای و دیوار و سقفی و اگه بخواه الحمدلله کس تدانه بخوانی بردایا خود الجيران ما يزاني دي كيلي رايدي هكا بقى بين حسينا ام خويت بندا طبقه بندا اما طبقه سريعه بيشول يعني طبقه بني زيان باي جاشه في طبقه بالي جاشه في طبقه الحمد لله يعني هنگ بريكو ما هم نبيلا يعني ام طبقه دو بين يعني اگر بمراد بريكو ما بحسب بريكو ما يطوت يا بلا ام قال لي سركفت يا سرباني الحمد لله داس خوش بجماعه الحريق يجي